Posle bezuspešnog traženja posla na birou rada, Beograđanka Vesna Marunić se ozbiljno posvetila hobiju. Za slikanje na svili zainteresovale su je prijateljice, a hobi joj je često i jedini izvor prihoda. Znači, ako imate neku brigu ili ste loše volje, ja odem u moju radionicu, razapnem ram, pustim muziku, slikam i sve drugo zaboravim. To je tako opuštajuće, to je jedna psihoterapija. Predivno. Ona kaže da slikanje na svili ne spada u jeftine hobije, već da su boje skupe, kao i ostala oprema. Osim talenta, volje, smisla za slikanje, ram na koji se svila razvuče da bi se slikala. Boje, četkice, kontur paste. Eto, to je nešto najosnovnije što treba da ima svako ko hoće time da se bavi. Za Vesnu je najlepše od svega što može da se izoluje od svakodnevnih problema i odmori uz, kako kaže, kreativan rad. Slikanje na svili je drevna veština stara više od 3.500 godina. Zahvaljujući velikom interesovanju, opstala je i u savremenom svetu. A osim što podstiče kreativnost, koristi se i u terapeutske svrhe. Svoje radove Vesna izlaže na sajmovima i izložbama. Oslikava i odevne predmete poput marama, ešarpi, suknji, haljina, ali i slika. Svi radovi su unikatni, a svoje umeće rado prenosi i drugima, koji su zainteresovani za ovu drevnu veštinu. Mirela Živković, televizija Pink.